Asino man ang babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay, Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid ko mat inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayak dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay a babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dito mo lang makatulong kan kain to nag-asawa kayaw. Jak kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa bali. Jak kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surutam ti pagayatak. Tapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Reggie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ngagdesisyon para iti bagyam. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin na swas ta. Sumapol kalangan iti sa bali a pakirelasyonan. Takastak mo. Talaga siguro saan adata tinaituding para iti tunggal may sa. Di ko namkit di. Di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at batkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan ang mga nusyak matlaang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anok mat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal. Nagpintas man na dya babae, oh. Makita yun ka di? Itakla makita na dya dito lugar tayo, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't gaita. Awan makaituran nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek to man nga rod tagpasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kaslang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikriknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay na kuma. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Ewan kaya, sabong, parakin ka. Ni, tay samot lalakaon na sabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Ay kaya man nakating. Ewan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya ti kagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa? Kayat ka nga raman. Ken? Day talaang ti bagan? Nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok no man nagdakdakas kagayam kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta sursuruang mga rod taguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunen da kayo dagos. Makaurayak ading sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko anak ko. Kita man day tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni uncle mo a Loreto. Ta sigurado adita mutla maibos ti ginatang ko a lechon. Ay di ama na ka nanang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay. Apaya, sino man anday tatayra? Tay ka barbaro nga ar-armek nanang.
Magustuak nga tamot lahat. Una na, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, jag bali na parikot tsukin ko na. Jak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklon. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Jak ka muna nang. Mamuan tayo to agayan ayat kami. Tyra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi ti makunak iti dayja abarutan na singpag. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray jay gapo iti inana. No siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. No kas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay dari iji ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo itulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mag-arod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ati panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barok? Jak nga rod mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik nana. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos, no, danamnamak kadakwada. Mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kaanakan? Wan mat kati angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatik launay angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupay ngay. Ay ayatin ka ngamin sa nakauraya. Ngamne, balagan ka, Reggie Jak kaya talukunak. Jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laang. Tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kat, kaano nga ipasyar na kijibalayaw? Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman na kitinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman nak iti da ito Kinapudno na. Italaan nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, pangan tayo. Ituloy tayo ti agsasarita. Kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan. Nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay. Ni, didak samag kaya ta para iti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta ka kailangang magkanyak. Makiwin na swasa kun ni Reggie no nyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka. Uray saan nga manugot ni nanang ko. Bagbaga man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka no, din. Nabiit na pa'y iti kayan ayat na. Ikasar na ka no. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. No ngay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si katimaki din na? Jay mo't anak mo.
Isabay am nga isort ang desisyon para iti dayta kabagay. Apay, Reggie. Di pa'y nakariintay asawam. Anya turasan. Nasapa pa'y mat nanan. Bayan nyo lata maturog ni Tyra. Ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na. Masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasugan ka. Baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanyak. Iso okay din tagpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam. Naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay. Kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininana. Sumanao mo titay. Kumanabtuog pa'y amin na kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan ba kayo? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan ni tipagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa'y naumuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na. No umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran dahi tadaan. Marigatan mo ito nga grigos. Damagag to pa'y ka ni nanang. No masapula masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana no sukatan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan? Apay, anya ti parikot dito. Ay, awan na nang. Malaw may kanri dyan ako. Lagarami na kiti merienda. O may murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae di para laba, sana lalaki. Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, o may kantag meriendakan. Hoy, Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mutlat, tantanak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay na ita. Tumakder ka dita ko na, Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka na tiwalays. Sala mabalinti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yung kwana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Neta, agole magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaaya tinangipas ngay kan kwana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak tasawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mga matakas na ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak. Nakarkarong nga gapata. Kat amangan no sinaan kan. Saan dinak panawan? O ala, surutak amin na pagayatam. Mala, rumuar ka nga rudan diti kwarto. Tasi katagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka, wan trabahom. Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita. Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man yan. Narang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amok laakas jay ti ugali na. Jak kuman imman nugot nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo. Jak kuman nakiasasawakin kwa na. Awang pa'y serbina nagdaklan ti bagina. Tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala, Reggie, agaukan no nakalutukan. Tamabisin akon. Ay namanong Loreto. Nakakaasimot ti pampamay anday ja atay ra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga oray si sasango ak.
Idinto tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan niya kasawa, Diyos ading ko. Basol mo mutlaang ta pinanuy-nuyam tumot kami ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramidin na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanulungan pa'y ti aramid day jay babae. Kat puno mati bagbagat. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kanag tinakikamangan na. Nagmayat mo ti biyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabad agiti murang meet tapno sana maurnungan. Ngam di mo't dumdungan. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ti anak yun anang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi na ibayan yung mo't ngamin. Di makkel ngawan na pulos tam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan, sana siya ti karkaritam. Ay kawan na, day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyara yung ayananan, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam, isa pasensya kan Reggie, ngam pumanaw akon. Ni saan aramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanya, wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anya nga Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie, ngamjak ka ba ulan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tam iti pagnaadan. Ay sanan, tayson tumula yuman mo amin iti inam. Ikarek, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbag ti motor ka. Di ka agmotor, tanabartag ka. Iyagyan ti tulbag ti motor. Ang wala ako nung duyutan. Bungag ti saraming na iti tawa. Masa? Uun, anak ko. Mabit lang nga rood. Ag-helmet ka nga rood, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka? Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni tamat laang. Alang nga rood, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti Rupam, iti natisgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi surak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't ngamin na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay anapasamak. Nanang. Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan tirupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumula ang daytanak ko. Kagangay na ta-fresh pa'y latisugat mo. Ado nga minti na dait apas sa tarupam. Adnan adinak kayat jay asawak. Takastuyan tirupak. Da kayo ngamin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawalan na kanak ko. Di na kumansideran. Ay ayatek ni Tyra.
Jak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngay nayayat ko. Naimbag nga oras mo, Tayra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak Tayra. Balasang ko. Mabalin ka ni agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumusta ni di anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Ad-addan adinak kayat gapoy ti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan kay ti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunnak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan Tayra. Pakawanan na, gapo iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman na, tasaan mo ang panawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ang naglablabasak, gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanan Tayra balasang ko. Kat ikarik. Diyakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin. Kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas dayjay no kwa. Saan ay ang best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanang. Linaksid kon agayim dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti daytarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumat lagayam, Ay na, noon yaman ti diyo pagkinkinawatan, unusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapiha kay Kidin. Ay na, atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita, ang mga numataya dagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung may bagat ti kastante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apaya kasta tila nga masimbang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman kasarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa'y lang ti darakang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko iti kalman aya. Kahit naggapo akmat iti bangkag. Iti kwan, napanak nagsakati iti kanan iti kalding ta. Iti kwan, nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga iti kalman? Basol mo pa'y lang iti. Idi panawan nga nararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ay, unay kamutin bakit? Dekadan tinapalabas, manipod ide. Kanya kumano dekadan? Isu siguro asana nakiasasawa ni Berta. Isu ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laang matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay.
Kasla ka mga may nagpatpa-charming dita karo ba tayo nga ex mo? Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Ket ikarigata ka? Basta di kan rumrumwar. Aga patan no tubngaram di kaya kaw. Tumayap amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akar ni ti baboy, Mila. Nay, si kamo gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmet ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagaw. Kagundwat kilo akar ni ti baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersina. Siguro te apo ko yung kandirito ti ibabaw nyo nga umay gumatang ha. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Ket adamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Apa yun nga iso trabaho iji bangkag. Sika kumaata sika ti lalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di ta. Gudaw! Ay sos anday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na na. Ang mga nawang pa'y planong nga gawin. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudin iti day Berta. Insublat mo di sa bali manan nga ex mo. Manay. Huh? Ayunay kamutan. Awan lat di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwak tong tagpaling kay Jailay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen ngay ti aramidak bakit. Kag panunot ka mo tayo ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag pat-charming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wag. Mang palengke akiti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda na panunod ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunod ko tiyag negosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda aklang ditaw. Anya mo day tangay. Amok tiyag dait iti sapataws. Ta natawid ko iti day ditatang day ta. Nalangaraw. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapno mo dagiti tattao nga agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal malaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdait iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdait iti sapatos nga, ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay, mawat akon. Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan. Maaw-awatam kumalatan, no kasjay adi pumampansin. Insecure nga min day jay a babae. Alam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, hindi ka ububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo, iso ang nagtinag kan kwa na.
Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo, ni Rita ti Kaalasan, nga meso matinagtinlagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat, pudnumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kit tidagitin nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagngina ngamin ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ito tira sa pula kitag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang ambinto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaan. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinnukat. Umay danto alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kata sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Nairan na laeng ang nabati dagita. Napick upin dagita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day tagdait, dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa ti pagsapulak. Kasla di ka mo tagpampanunot na bakbakitan. Dahil tala kayat mount ti masursurot. Agruam kami tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan mawawatan. Tungtung palak matami na kayat mo. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap ka. Apang maraglang na tapanagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Huwag sasaw ka. Kaslay di kalman lang nga napasamak dagita ngay bagbagam. Di ore man 50 atawan tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito, ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman Gudo. Kunaklakit din no diyakon mausar daytoy. Imbaglaangan nalagip mo man hindi agdait. Wan, amangan no maudin daytoy. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangapapaan ni Rita kanyak dayta. Anya, ay so sayang sabay nagpiksa. Ay unay matan ni Rita. Di pa ila nakalipat nga aging gaita. Ngarag, makao mga rodan tikas niya nga ugali na. Malang nga rod Gudo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawa. Jaklakit di kayat ti guba. Agyaman manag. Imbag sa nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan tatila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan ka na kayo. Taninanang mutan ti adda ijabangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil ka inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa balitan ti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ka. Maaramid kupay ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bagat kayo. Ngam kasta pala ti pagapapaan nyo. Da kayo umot nanang.
lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanem yun kanilipat, tanapalabasan na kita. Ala, auntie, siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kadi iti dayta a foreigner? Nabayagan nga agchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso, tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun bay sa ubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayo ngay? Nagpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa bato. Bayam, auntie, kung takak ti kasinsin ko iti syudad tapno takadwayo. Nakasarita kung ti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa ilang agnaed bayat ti panagururay ko. Ay, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Panyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpagimimunan ni nanang atatang. Awan mo't nga ron takas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kau. Tatang? Di husto pa'y lahan di kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta ago daw. Umak nga minay na makagkanggag ka na kitang ibagbagang. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada da iti tatang mau. Isa talawa kong tainam tunay. Makamulitan gagmay-may sa. Tatang, papanan nyo nga Gudaw, agsubli ka! Tunay, kamatam siya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay. Di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusa rin na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak inggat-gatangan. Oray saanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman ki dito na Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Kilay bagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay ko maamapan ijay ngay. Tilat atakon nyo mo't nanang. Ano di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga trima. Ay, awan ni anti Berta dito'y nana. Ay kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delimli madakanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbagatan. Ala, saan na pud no dayta nana? Ha? Ni, adandaan ti nana. Ha, nasaya at mat. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha, ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha, foreigner. Ada boyfriend na foreigner? Wala na, kas makita yung mat. Aday tadan, sumungadan. Ay, sige, mapanak mo tayo. Agawid akon. Ay, nagregat ka ayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan dasawak. Kanuray dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti?
Gudaw! Ay na, nagyaman ang tanagawit kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawa, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga agimon. Promise. Naumaakaw niti kinaman langimon mo abak-bakatan. Kayat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliw ak nga ruden. Promise. Nagimon aktupay uray sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar diti balay. Di na kon lapdan amapan igestor. Wen, saanen? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kon nga gimon, basta di nagpampanawan. Sige, ikan kay ti may sapay agun daway nga agbalbalay. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kon nga gimon. Iwaksi kon daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw ket naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa keng kuana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga raw lakay. Tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti puriner apaki asawaan? Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat, di ka la maangawin lakay. Kun kunaklaan mo't, Bakbakitan ka lang haruday, ngam kastapay na ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda, mapantagtua. Ay, si kalangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasjengin araramid mo. Napos kol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasin dayta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta. O di sa anak ko maan na pagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray bakit kan nga madapay lang naggusto kan ka. Kapuriner pay. Saan lasyak ti inaramda abakit, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mapiing. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton iyay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan dakan. Ala di kay tumangliplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabas. Mababainak ka na kayo. Ala, lipatan munday jay Rita. Basta siya naragsakak. Taadan mga hiayat kanya. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat. Sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot Rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko. Nakasapulak mo't iti poriner anak yasawa. Anyamanan dahi ta nga ibagbagam. Adamanan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga men dagidya atat tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biag da. Napintas nga min ti ugalim. Napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kitam dagidya pinagimimunam. Isudan ti napintas ti biag na ita. Ay, awan nga roda. Makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si Kati nakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka. Ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Negodo mo. Tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumad. Agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat. Ta nagkasartakit nga raw. Iso anadaan tayo dyan anak. Agyaman nakgudo lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka.
Napudot tong ni Bangkag. I love you, kunak. Wala. I love you to, Rita. Sabel anak, manipo dita, dito'y balayan ti pagnaadan ni Mamim Amira, way. Isong ti Mamim ita. Ta saan natamutlangan na kayat ti pudno amamim? Opay ngay, Daddy. May salang ti Mami ka. Nila ang Mami Linda. Anak, nabayagan asinina anak ti inam. Andan sa balya pamilya na. Isong awan pakibiyangan takin ko na. Daddy. Hanga balita nasing putak nga agbalin nga may kadwa nga Mamim, Sabil. Nasingsing putak nga dayo angam ni Mamim nga Linda. Ipatak ka nga kaslagpay-pay so nga anak ko. Uy, nanak ko. Nasingpot ni Mamim Amira. Iso, tikad kadwam dito balay no agsubliak manan ija bro, duwan. Di kan pumanaw, Daddy. Dito'y kalaangan balay. Nujak umadayaw. Awan pangalan tayo, iti kanan tayo. Taawan trabaho dito, yanak ko. Isa tari maanam ti ag-eskwela, wan. Agsingsingpot ka. Kandi mo suksukiran ni Mamim Amira, wan. Wan, Daddy. Mira, darling. Italagkon kan kati anak ko, wan. Di mo ko mabaybayan. Wan, hangka nga madanagan tabantayak nga perme ni Sabil. Itulod ko iji eskwelaan. Sa kontumanan sunduan no madismiss. Nagyaman ak, darling. Ano sa mga rod nga ilutuan kan asikaswan ti anak ko, ah. Sana bali. Tapauitan kayo iti kwartayo iti binulan. Gatangin nyo amin na kaya tiyo akanan. Kan rumar kayo no kasi nga awan klase ni Isabel. Tain kay agpasyar. Ag-shopping kayo. Wan, no da pag-shopping. Pauitan kayo nga rod iti kwartayo iti binulan. Ay, thank you nga rod, andong, darling. Pasensyamon ti anak ko, no medyo adayo pala tirik narakin ka. May kawa pala ngamin na dyan. Ngam patsek, may ruwam tumot lang. Hangka nga madanagan andong. Aramay dakdamin nga bis ko. Tapno, maiasidag direk na nakaniyak. Sabil, nakarubwat kan. Mapantan tayo tulod ka na dyan eskulaan yo. Wan, nana. Ngam awan pa'y balon ko. Tawan mat na luto a balunak. Ay na, hangka nga agbalonan. Adamat kwarta maigatang mo iti ka na may jay school yo. Nairwamak ngamin nga agbalbalon. Taglutluto iti niyaya ka rin iti balbalunak iti school. Ay na, hanan nga uso data balon-balon tadta. Mga angkat to jay schoolan yon. Iti school kantin yon niya. Ada nga root kwarta. Hello, Andong, darling. Nairwar kong jay pawit mo nga kwarta. Thank you nga talaga, darling niya. Awalan nyaman na, darling. Rumar kayo kan Isabel, tayo kaya pasyar. Gatangin nyo, ti kaya tiyo agatangin. Wan, darling. Inton aldaw ton, tana katurog pa lang mat ni Sabil. Alay na ron, darling. Agpauitat tumanan, no agsuldo ah. Bye. Bye, darling. I love you. No kasta, agnanaod kan dita balay daan daw, Mira. Ay, wan nanalita. Inawid na konta, kasarnak to kano. Ha, apay, mabalin ay apakasaran na ka. Kat nagkasardamot itiim mo ng asawa na. Nabayag matan nga nagsinada. Kuna ni darling ko nga andong, ipaanal nanto kano ti kasarda. Ay, kasta aya. Kat tay katulong da nga pimanawan. Ay, pinapanawan ni andong ko ata. Adamat nga may sarsadot na. Iso nga siya kung natimang kadway di anak na nagsublimanan ija abroadan. Bakit nga minuhun di babaunan da? Kasladinan ka ba ilan tiyag trabaho? Talaga kiti nga sadot
Hanga pambarda ta kinabakat. Imbak-bakat na ate kinasadot na. Ay, wan gayam, bariaan nyo man dato isang aribok na na. Tapagbayad ko no madamdam ay order ko iti online. Sumangpat nga mentad takat. Ay naawan pa'y mo't bariak balasang ko. Nasa papay nga men. Ay, kas ano nga ta dato yan? Sapay sagsasang aribo amin dato kwartak. Ni, katama sagwa 1,000. Nay, nagadumot ta kwarta mon, Mira. Basit kit di pa'y dato yan atay gat-gatang konti daduma. Ah. Ay, sige nga ro tayo nakman, nagbiro kiti pagpabariak. Anya dagiti nagado a parcel dito'y nana? Order yun dagito'y? Ay, wan sabil. Tulungan nakman kit di nga manglukat ka dagitawan. Anya ngay dagito'y? Agduduma Dagitay yayamanin nga plato. Burasaw, kanda duma pa nga pang display. Ala, nakad-adu mati plato kan baso dito'y balay nana. Daanan dagijay. So katak amin nga plato, tamay mayat dagito in order ko. Pangyayamanin dagito, iso nga nangay nata na pentas. Anya, kan ada pa urayak na order ko. Sumangpat no madamdama siguro dagijay. Iso nga dita pa lang rumwar niya. Inton maminsanan nga agpasyerta. Ay, imbag ta nakita ka ito istorya na. Umaya kay J. Balay no malam niya tag pamerenda akman. Apay, anyat okasyon, Mira. Awan, trip ko lang tag pamerenda. Kan uray si nanalita niya. Umaya kan tumat, agkuyog kayo kon ni Jana. Gumata nga kay tinaimas nga merenda. Tag pamerenda akman kay di. Ituludan naktulangan dito iti merienda balasang ko. Tawan agbantay dito istor ko. Unmat nga min, Mira. Alaom dito yun tay ipameriendam. Ta dito'y tayon istor ni nanalita nga agmerienda. Ay, haan may mayat mat ano iji balay ti pagmeriendaan niyo. Basta umaya kayon to niya. Hanga balita pagbiit lang mat. Mangrikap kapay mat biit. Na, tamabiit kayo lang mat nga agmerienda. Katalang arod Sige, umay kamintaw. Nagpipintas mo't dagito'y plato yun, Mira. Kan oray dagito'y kutsara yaw. Nagpipintas. Ay naidumduma mo't gayam dagiti gamit yun dito'y balay yaw. Kan, kabarbaron samot amin na gamit yun dito'y balay yaw. Pati ti sofa, kabarbaron sa. Taada pa'y la cellophane na. Ay, inekat ko amin nga daan nga gamit mita sinukatak iti barbaro. Nangipanan nyo nga ay, ipadawat yun akada kami. Embargin kon Anday may nanggulpi nga ng gatang. Aya, pasigmatan apang yayamanin dagiti gamit dito'y balay nyo, Mira. Kat kakaiso na nga ada may gatang. Kan tumangad kayo kadi. Kitaan nyo tayo silaw ti bubidami ni Wow! Itala ang mapansin ko Nagdakkel, naglawa, nagpintas mutan. Kaslamat tay silaw dagitay babak ng daytan. Uy, katbak nang mat nga talaga ti bumalay itoy. Dakkel siguro ti seldo ni andong ijay abroad anya. Ay, hanala nga kayat nga ibagbagang nawad-wad Apay makagatangak iti kakasta no basit ti sweldo na. Da kayon sa lang tinakasilaw iti kasta kapintas dito'y lugar tayo anya. Ay ta big time di asawa kay di abroad. Dakal ti sweldo na di abroad. Sabali at talaga no di abroad ti asawa anya. Ay nakaapapal ka, Mira. Gumatangak man iti biskwit kan juice, nana. Anya biskwit, Sabel. Nay, apay ngagmay may saka. Apay, di nakaitulod ni Nanam Amira ije pag-adalan niyaw. Nakaturog pa'y ngamin, nana. Iso agumatangak iti pamigatak, tadyak pa'y nangan. Anya, apay ngay adi nakainlutwan ni Mira. Riniing mo kuma, Agungat-mat ngamin no riingak. Saan na balit ada kwarta?
Gumatang akton iti pangaldawa ki jay school. Nakita yun ni Mira, Nanalita. Ay saan pa'y? Apay aya. Ay na, pimuskul mo't jay kiday nan. Di mo't sigod nga awan kiday na, ta-grabe ti kinaimpis na. Wun, kalbo jay kiday na. Apay, pimuskulin aya. Wala na, kan pinaatidog na jay nagababa kan naimpis ako rimatmat na. Aya, kan pinakuluran na jay buok na. Ay na, nagbaliwan tila nga na itasi ka. Pimintasan. Aya, ay kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti kwartaan niya. No adda kwartam, maaramid mo ti kay-kayat mo. Kwarta di asawa na Saan namot a kwarta ti us-usaran na? Kwarta ni Andong Dayjay. Kat kwarta da adwa Taga-sawa da ka nga road. Apay, akin motor iti nakaparada ita parangan nyo, tatabalot. Motor man ni Julaw nga anak ka, Mira. Apay anya Dayjay, hulugan? Ginatang nakanumot iti cash balasang ka. Imbargin ka na o tayo katrabahuan na. Apay ngay, manulang matisweldo ni Julo iti pagububraan na. Apay pangalaan na kumanga iti pang cash na iti motor. Kumano abroad ta mamati akpay. Imposible matdatan. Inutang na Dayjay. Baka linaslas-tugan na kayo. Imbaga na lang nga cash ngam tagagpay sukat utang. Kung nanamot nga may nabinayagan yan. Kanalay nga may nga gurnaw jay anak ka. Oray basiti sweldo na. Dalatay duldulin na no ko Pilitan na nga mente gumatang itihan namat nga road nga kaya. Imbes nga bagas tigatangan na kuma. Haan tadagita kit dimot motoran. Adda madlaw ko itamatam, dyan Pinasil po am sa matdata ko rimatmat mo. Imapalak ngamin kan kamera. Kan adda ngamin nangilibre kanyak. Inlibre nak ni ipag ko. Ay, han mo mat nga bagbagay dyan Plat ngamin datagong mo. Hanga maibagay tarupam. Trying hard kamat gayam. Orayan Tinapatag. Mapadasak mat ti umatidog ti kurimatmat na. Uray tako na nila kay ko abagbagay ko kano. Ad-adda kano apimintas No kasta, nag-flightan ni ipag mo dyan Wala na, nag-flight idi na minsan nga aldaw. Anya trabaho na ijay abroad ngay. Ipakat na ti kinaners na ijay anana. Aya, no kasta. Dakil nga rod ti sweldo na no nurse ijay abroad jay ipag mo. Diyak mo anana, wen siguro Hello Andong, nayunam tuman jay pawit mo ta dagatangak nga project ni Sabil. Ninayunak mo tanting pawit ka. Kurang ka di pa na dyan, Mira? Kurang pa, Andong, darling. Kan pasukat ako majay tayo, tani. Masursuro na kayo karo ba? Nagparamid kay din itidakal nga gitna. Inartapan na matan jay tayo. Anya? Iso nga na yun naman ti ipawit mo niya, tani. Awanan, bumakbak na nga dagito karo ba ito'y. Masursuro na nga. Kaslada nga agpaspasikat. Kat ba'y ano at kaya da nga ramiday? Agasam, jay ipag ni Jana, nag-abroadan, kat ni di makalan jay balayda. Jay matanak ni Tata Pedring, gimatang iti Luganda. Ay, masursuro na ka mangkit kita. Anyat pa kasuro na maya. Gusto kat di ta kumintas matibiyag da. Ay, basta madmaditirek na Andong. Lumastog damat no bumaknang da. Pasikat da kit di Nana Mira, at dagatangak nga usar mi jay eskulaan mi. Nayunan nyo kumati kwartak. Ay, agruam ka nga.
Basta agsaw ka, eskwelahan ti pampambar mo. Amok nga pambar mo lang datatap no makadawat kay ti kwarta. Awanan ti maitut ko. Tada nang igata kay ti kwarta. Ala, kasanungatan. Sapay deadline min inton bigat. Amok nga glas-lasto ka, Sabel. Hanga siyak ti las-lasto ka. Ta expert ako na iti kakasta nga bambanag. Hamo nga mayalis dali puspus ko. Agpapaaramid may titidakkel agit di karupan tayo, Marilita. Uwan, nakita ko. Talaga saan nga agpaatyo day Tamira. Imapanlakit di ka nagiti daduma akarupa tayo. Sa bali, tinalaw ka nga ugali na dya babae. Kasla maditinakam na, no makita na nga umasinsot karupa na. Ti kayat na nga main, kat isudalaang ti maya, ti panagbiag na. Ti kayat na, isulaang tinapintas, tapakasikuran na ultimo pa nagpapintas ti karuba na. Ay, mali at kasta agalan ti tao. Imbes na maragsakan ko nga, aromang ay manakas kadakwada ti kaduada. Saan na nasakit mo tinakam na? Ultimo di pa naggatang ti anak ko iti motor na. Kas nasakit ang tinakam na. Ay na, di na ngamin kayat ti maartapan day ta babae. Di na itulok nga da nabakbak nang kan napinpintas ng isaw. Iswa kita, kanayon ti pa nagpapintas na. Koray kumaan o pagbambanlugan na ti buspus-busan na nagpapintas. Saan may pagrigringatan mo't jay asawa na? Wan nga rod Gamawan mo't kit di ti bibiyang tayo dita. Masao tayo laeng. Takas jay mo't ngamin ti ugali na. Madlaw adi na kayat nga umasenso ti karuba na. Ti kayat na isulaeng ti umasenso. Ti salud-salud, ang mga nila kay na. Apag papapintas na laang ti ipaw-pawit na kwarta. Jaklam mo pare. Ne, apay nga inig ka mam ta cellphone ko, Sabil? Awagak ko man ni Daddy, Nana. Ay, apay anya tibagam kanya na. Kaili ko na makasarita. Inalamat ngamin ti cellphone ko apang kung kontakak kan kuana. Ay na, nadadalan da jay. Kan hantan nga gumatang iti baro tagastos lang data. Di mo pakibiyangan ta cellphone ko ita. Kan madama ti trabaho ni Dadim tagta. Hanamat lang nga masumbatan ti awag mo. Mabisina ko, Nana. Suruam nga men tagluto iti kanam Han mo nga iasa amin kanyak. Dakal kan, Sabil. Dapat amumong tagluto iti kanam. Anya nga iti lutuag. Awan matkarga ti ref tayo. At da dyan nabati nga sardinas ijay. Lukatamon tayo so ti sidam. Da kayo nga. Saan kayo amangan? Hanan. Rumurak no madamdama. Mga anak to'y jarwaran. Nanalita. Adan samat illegal nga aramidan dyan anak ni Tata Balot. Ha? Pagkunaamot, Mira. Una, kagimatang damat manan iti automatic nga washing machine da. Kanada pa'y TV nga kadwa na. Anya, kat agsusweldo mo't dyan anak ni Pare Balot. Aha? Apay, umanay jay sweldo na nga igatang na iti kasjay. Kat nangay namat ti kakasjay. Adan samat illegal nga trabaho na. Aghul-hold up samat. Ano ba kada sideline na nga iskam? Ay, narigat ti agsasaw iti kasta. Tawan pamanagnak mo, Mira. Kan oray jay ipag ni dyan na nga nag-abroad. Nabihit pa lang abroad. Nagipatakdaran nga dagos iti balay na. Dakkel ka no nga minti sweldo na kas nurse ijay abroad. Imposible matdata. Baka kiti ada kabit na nga bak na nga fam. Anya, tila sasawa mo't, Mira. Managatap ka talaga. Kati sumat. Ay, awan na kita nga tatao. Handa nga lumaban iti patas. Puro illegal tayo muda nga aramidan. Imbag di asawa kata nadalos ti trabaho na ijabrod. Ngam dagita da dumangay. Agaramid da iti illegal tapno lang bumaknang da. Awan babain dagita. Ulitak, Mira. Narigat ti agsasaw iti kasta. Tawan pamanagnak mo. Tano siyakla amaysa.
Padyak-padyak nga tamadingar aramiden na. Sakit latin akam mo dayta. Tadi mo kayak ti maartapan, Mira. Agyaman nakta pinabuludan takiti cellphone na nalita. Naawagak matlaangan ni Daddy. Basta di mo lata sasawanan kin ni Nanam Amira nga inawagan ta ni Dadem. Ta sigurado nga agungot dayjay basam. Wan nana, nabayag nga minan na di nakikikan iti kwartak. Ado pa yan tilangan ko tawan mo't pagpletik ang mapanag-eskwela. Ala, sana bale. Ta nakasarita mon ti amam balasang ko. Hello Andong, darling. Naglunak gayam ta, pa-extension ak man ti balay tayo. Hangkamat gaminan nga agpaw-paw it. Di mon garawon ta balay, Mira. Kami, sumangpot kami ni Timabiit. Ha? Wi, asino ti kadwa mga sumangpat? Kadwak ti ina ni Isabel. Anya, ni, apay nga kadwam? Umay nakadialaanan ni Isabel? Nadingitak, Mira. Ngamjak ni namnama ti kaste mapasama. Kinapun mo na. Naurnos min ti amin kada kami. 2 bulan nun tinapalabas. Anya? Andong, apay ngay naramid mo ti kastoy kanyak. Apay nga linukunak ngay. Ladingitak, ngam ado tinakaupayak kan kamera. Binaybay am ti anak ko. Dantani pa nagdrapan, gapoy aramid mo. Inulam ti pa nagpapintas mo, ngam ti pa nagadal ti anak ko. Ha? Nagtaluga ka. Tati amok, mataripatom arimbag ti anak ko. Ngam saan mo't gayam? Andong, ikanak ko mamatitimay sa pangagundaway, ha? Han nga sina nga dagos ti ibagbagam. Kan kasanon nga jaylon ko, sabay medyo dakal. Bayadam talon mo kat nga ron. Mas pilyag ti ina ti anak ko. Tanabayagan ang nagsinaday ti lalaki asing murutan na ini. Sorry, Mira. Ngam saan na data ti pare ti tunggal may sa. Kahit papanam nga rod itan, Mira. Agawid ako na ijay lugar mi, nana. Ay, mapanakmanan agmula iti kamote, Allah, kaasi kamot nga rod, Mira. Ti amukot ag nanayo nun ti kinapintas ti biyag mo. Ngam kastamot nun tinapasama. Ay, oray siyak nga rod. Hangko nga ninam na mga kasto ti mapasama. No ada ko makarapatak nga mangidarom kanya da. Idarom ko iso da nga doa. Basta papanawan dalatan ti tao ije nga balay. Awan karbe nga mamangaramid iti kasta. Ta isudat illegal nga agasawa. Ken pundar da nga agasawa da ija balay. Isuda nga rod ti adda karbengan na ijay. Unay matante kasto nga nagtungtong palak. Kababain pa kitin. Impal palasto ko nga di abroad da asawa. Ngam sininanak matlang. Nagkasang ti kasto nga nagtungpalak na nalita. Kung namatla ang no afford na matipo man na siya itagdudo mga lugar. Amok tumatla ang gasgastusan dyan kaya nga asawa na. Apay, Nora. Itay kapay asuman na udito. Kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan. Wan ide kalman pay lang. Aya. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adaman nan ite may nga beach. Sino nga, Annabel? Diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo ini? Muse ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagit mo. Malakit din. Urno sa munda kita agkaiwara a papel kita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama.
Damat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga matang. Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamat lang adda bukod ko alugan, akas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tane, nakababain ay. Wanmat kit di kakaiso na ipromote kamatan. Regaluang mat aday kabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugat ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin ang kamang ti pamilya. No kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano i-test drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driver. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Akit planuan nyo ano tayo arumwar. No, baka pasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't, Joseph. Sige, da kaming timaka mo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Akit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man mo dual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay, nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis nga inalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko akan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor eh. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunin nyo. Ay na, haanan nanang. Isuda natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makaamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan me. Makada pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy di tinapanan tayo. Itay paya pumanityor. Wan nga rod, gila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto taapagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagtakkel niya malita nga intukot na. Taado matgayam tinalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama. Sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanahag taibagak ka dagiti kakadwa. Kapag bibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot ng tibayad ti transient ang nagdagusan tayo. Ang ni Nora, at nanadlaw ko kanpana. Manipod na kadanon tayo dito eh. Di mo't pulos na girwari ti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag bilbidyo. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas samat adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko data nagngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kitama no mayati po siyang ko. Ala, aramidom amin apos akayat mo tamang pili kan tulaangan no anya ti mayat. Angam di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka no? Amo mga sigod nga kobuak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan. Pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige. Agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige,
Aramidom aminan akayat mo apusing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akam pa idi niya, piksuran nak. Sige, madamdama manan, tada pa iba nga friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanya, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Ha? Apay anak kaw, kaslamot nalpay taabaga managaway. Imbes naragsak ka kumaanaggapo iti bets, kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumat nga mintatang, jagayam ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga awteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rin tinagbaybayad iti rumbang kumaabayadan na. Anya, ay naglokaw. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan tiaramidin na may amaw. Panawan nyo kit na itap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko dyan na panan may nga beach. Ngam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti bagbagan na nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dyan mga aglangoy. Kas kadag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo te uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't. Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dangdanggan. Ala, apay akas ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturod mo tan. Bagbagam to man niya gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, kapoy tikas tapos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Rum, marmat nga minan amin na kinarakaran na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panan tayo. Natural nga agtupis da tao Apay nga dyan may nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Unam model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan matdata nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik nak no kasdi pagkakatawaan da ka. Iso danggan nak, agyaman nak. Ngam na saan, makamu ka. No siyak, hanak nga paapektar kadagita nga tataw. Apay ko asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data.
gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kastaya, kat? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kastaya? Talaga nga baknang da niya. Agasap, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kanong nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singitakan ko na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa adalakad ko inton bigat friend. Nakadlaw matngahan mo nga kayat timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya't isumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Ay, mala. Panunutot pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wen nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mapanta kay Dagpa, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Ken amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyakte makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagya kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rog nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy ak mat dan. Uwan angam dumala ang mat aja ag sorsorta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man ket di nga sorunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag ta siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y inton bigatan. Tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga rod nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga lalakati magatang ito'y. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dita alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako may tinangin nga na. Tapno adamat ganansiyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbayadan. Ay, sige nga Roda. Agpilata nga Rodan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato ginatang ko tag si Arak biit niya. Sige, dara sama, agsubli ka adagos.
Dayjayan ni Lisa. Tumalangkyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talangkyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasensya, Lisa. Kat binayadam mo dyan nalak. Katun oh, day ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngamdi mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Agagsa pa, agsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray ko. Kasapulak ti kwarta. Pangasim, agbayad ka kuman. Mano mo't kasta nga gayam? Managsinger ka gayam? Imot ka gayam magayam? Ni, apay ni akas tamot yung tibagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mo't nagidya kanyak, han mo't gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwarta. Anya, no kasta, awan kwarta, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataan mo kat ilibre na. Anya? Naituro ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumumbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Gamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente may agsangkot. Naumpot nga minin ti oras kan aldaw yun ito ma'am. Kan bayadan nyo ba't tantiran tayo dito Apay, haan nga binayadan dya kadwak? Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ilaang. Ay itay bus mi ati kasaritan ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ti pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Matiman gaya mong tirik na yun. Pula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa, kas nakakapsot kang maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo anaimba. Sana balita nagpakada akong iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, wala nga ron Sikat makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngabahin. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Nag-ado ngay data nga labaak. Maganos ka, ma'am. Takas tamot tinagsalita nyo kinibus. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak kaw. Bad trip.
Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impas pasubunak. Apay, aya. Agasam, pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta ngay nalak. Imbag ata kinayat da ngay karuk. Mabaanti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwarta. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ilang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaigatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko na. Ngam saan? Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mo. Madi ngamin tikas ta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayam nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kayat ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababain ti kastangar aram item anak ko. Ay. Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. Napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandagi dya kaubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis Takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako mayakay dakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabi napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim mayakay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrekan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? Promise. Dati man ti pag-lunch tam. Ada kwartak. Sure ka? Ko nakmat. Ay, friend, sorry gayam No iti kalabas kat nagpalpalibre lang ti inararamit ko. Kinapudno na. Mababain ak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak. Karo-karo kanyam. Naamiris ko nga bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunod ko. Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasya nga adalakad tayo. Ay, agyaman nak. Nakarik na kamatlaan yun, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman na ka, na nakaamiris kamatlaangan. Unay matanti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugay, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Tanay, busy tayo anak kayo. Jack, masama tayo agdalos. Busy kang agbartag.
Ay na, awan pa'y serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mutdalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kadi akong, uy, kwarta yung mga kaya dinanan. Akong kwarta. Hindi pa ngamin nagsweldo. Magraraman ka mga sweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay, uwang gaya man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina aknana. Basta agawid ak. Masangputan ka na Barta. Ups, di kaya akong tama dahil pintas yun na. Alam kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, wag pensyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta ka na yun ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, tanakarugrugi mo. Kaslawan tao ngagigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos busy ako. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dayta ngamin ka, tanagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awatag latan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam dataaw. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Husto nga may nang tiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, sika magaya man ang anseg. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito eh. Wen angam grabe mo't dayta. Nagado talalabaam. Dua abantay mutang. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina dita manang. Inakas da mo amay. So akapilitan alabaak Ken sana balay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isuswildudakan kaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Kan libre ti kanag. Muray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka mulaw na yan. Ay, ayos laang manang. Napigsaak pa'y mga trabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaed ije balay. Apay, di ka nagsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun je balay mi ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaedak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay ka nasayat nga rod manang. Umay kag na di je balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabong punagam. Ay, nagawit ka gaya manang. Irek din San Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimangpot ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbonag iti irek. Awan manang ta libre mo ti panagnaed ko di balay da. Na, apay, tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Na, nawas out di nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo permit ni Insan Sibyo ti balay na. Sa nakipagnaed akon akadakwada. Kat, di da kasuswilduan. Saan na masapol manang ta libre mo ti kanak di balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam Ikandag mo iti pagmeriendak no daduma.
maghalo-halo kas dyan. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Tao may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mat unay. Nakakaasi kayo mat akakabsat ko. Itatada kayon diti balay berteng kan remeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo. Hiwan amanang. Agyamang kami tanda ka pakikabalayan me. Ang kakabalay tayo nagkakabsat. Gawin na. Basta nuan niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan. Saan abanat-abanat. Suruan tayo, taginaw, tasaan tayo mabaknang. Wala man sa anak mo't anarawad. No, ada may sakilo alitson. Umdasan kanyak dahit sa... Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Pasensya kan amanang. Tanghaisi ka tinakaadal, kan at pimpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan problema dita. Basta agikin na awatan tayo akanayaw. Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan sementaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Isu datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramiden tayo ayan nana. Agparami dakit ti talo apansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran niyo iti talo apansyon? Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samat ta nanang. Di kayo pala natay. Nagpaparamid kayo ni Tigasta. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay ka may sakag paramid. Ada nga rod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay ibat tiyandak iti kwarta Ay saanan. Patpatsam to kak. Sigurado mo't lapag bartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apa atalungan? Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay saan? Apay, mataya ko na Kas lama idaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka di mo kayat. Di ka kagyaman ta libre pa kay dulinam. Syak ti gastos. Yang ngaro kayat. Di da man iramaraman iti dahi tanganan. Kan ada papanak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak tumulong ka. Adamat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso dito Wan, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y lang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa'y no niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Astati ka nga to na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang. Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agaabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takas la jak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Angam basta. Jak kaya dita tanga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, Berteng. Awan di adim ija balayaw, Lerma. Awan mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid.
Makapadanag mo day dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan tupay tay dandan ni makabulan san to agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo day dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan o sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa lang amin mga sawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na nga, no kastay mo taramin na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka bagay. Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kay dulinan tayo tao. Kas tama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano ang mabadakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan tasaan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na mailat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang kalata, tarpada tamot kami awan asawa na. Wen nga rod di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga rod iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukulak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sa balay. Mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrika. Ngarod ka bagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awam maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwa ak manan. Lipatan mong tinapalabas. Nabayagan day. Bakit kang lakaytan? So, pasatlagan tinapalabas na kita. Wun matkit di Nay palagip lang amin. Diyak magawidan ti agluha. Ay na, Jedak ko Ni Manang. Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sagsangitam Manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may Manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, berteng, remeng. Wan nga ron Manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaiduli ng danak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ka ni RJ. Ay, katuan naman Manang. Sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukuam berteng, wano jay kukuam remeng. Ay kumporme ay Manang. Uy, kompormilatan. Tano asino ti umunan to amatay kada tayaw. Komporminto man ti pakaidulinan na. Nalang rod. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaen nga umuna ti anak ko amatay. Wan nga rod Biglaan mo ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Itaw, tanay. Naibusan sin inuman ta. Paray. Napartekan pare berteng. Agawid ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takid di may pare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at awan. Ita kala kami na nagawid ka. Ang sat takid na bayar di pa naging istoryara. Ituloy tanto naging istorya. Itun sana ka mabarte. Pare. Na,
Amma ko sasawag. Nora na parte ka, Ritraw. Alangin rin ang siyata. Nay, nabartag ka mabirteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito na barkanak. Nagsat kami ba sila? Ay, nalahing kag palasan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay namanang, manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kamsata. Nagpuyog namanan, dinagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak ah. Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di ah. Sama lang nagbalbaliw, edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itatanag suble, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inal daw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sa labali manang. Dahil adamot na nakasagana pa kay tulinak. Adamot pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Nadudwala ang tinabate a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sapa kay tulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Abay, pangal-alamit ti kwartam paray. Nagadwa ka na yung ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko na kitig ginambari. Yung magipate, ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladang mat di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kiti atigas niya bare, at least, saan to nagproblema ti mapanawam a pamilyam. Buwan mat ka diya. Alam, agpautang ka man paray. Ay, sorry pare, ngam, yak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan, wano daga no iso. Ah, eh, awan ba't daga kan lugan ka? Alam, ada ilakog kan ka paray. Ah, anya nga dito ka ilakaw pare. May baga orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ah, ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ka. Pagyaman anak na. At dangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang na kanutay may sa pansyon dito asidag ti balayaw. Ha? Nay, awang may laklakok kang kuana. Ni Tata Berting kanut tinangila ko na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ng saan na ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan barok, ah. Unay kamutan Berteng. Anyad na pampanunog mo aya. Takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon ta pansyumaw. Sorry, manang. Gapoy ti kasta ngay naramid maw. Jak ito dan dyan may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na ay? Dayta ti ganabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam tao. Ay na, mananganseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan!
Apay! Isumot la Jack Marieng. Di magaya magang-angasan. Tinasayaat, itaray tayo sa ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka na, Kas malakan ni pare rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sorry no na sermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano nga'y manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imun unamatan. Ay, tinabati nga'y. Asino nga'y ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasing arut tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubong sa santa may duli na nasayaat. Kabagis!